morning. Good morning! Brown na mo ko. It's April 30! Meaning, hi to Aljun. Aljun? Aljun, is that you? Hagsak. Hagsak sa DJ Cold Rice. So, it's April 30, meaning, May 1 na tomorrow! Start na sa Fiesta season dito sa Bohol. Wow! Nagtagaling pala ako dito. Yeah, so, whole month of May, ingon sila mo unload daw ang Bohol kay daghang mamiesta kay everyday is fiesta. So, right now I'm on my pajamas and then we will have our meeting later. So, see you, bye. Hi guys, I'm back. We're back. Puro ka sa buhok isa. Wolverine, ikaw ba yan? And nakaligo na kami and all, and we're going to our office. It's 5 in the afternoon here. And we are late. Yeah, we're late. We're late again. As usual. Ha, Tora. Bitaw. And we'll be having our meeting sa boardroom together with the other core. And we'll see you there. Bye! A few moments later. Hey, gang. Hey. Anong masasabi mo? And we're back because our meeting is cancelled. So, due to Public insistent demand na. dili nang due. Sila yung due to di ay. Ang sila yung due to. Due to Baon? basta kay ka na. Due to bad weather. Di nang bad weather. Kay sunset limitation tana. Ito, so naami karon, no, dami na meeting. So, we're back. Yeah, so may gani kay wa pa mi nakalakaw og layo. Okay. So, cancel ang meeting. And Back to work. Back to work. Mahirap po. Ay, joke. Palag sa may work because work is life, joke. Ito joke. Ay, tinodi ay. Okay. So, I guess that's all for today. Then, we will see you tomorrow. Tomorrow is Fiesta season. And Jeanette, kana bitang murag si Kuya Kim? A trivia for today. Kaya ba mo nga ang May is season of fiesta diri sa Bohol? Tinood na. Season of fiesta diri ka. Kay sugod May 1 hangtod May 31. Every day is fiesta. So kung mobakasyon mo dire, dili jud mo magutman. Kay sige o kaon maka high blood. Kay ngano di ay, unsa di ang fiesta? What is the real meaning of fiesta? So, let's ask this one. Gang. Unsa man? Sige na. Unsa? What is fiesta? Unsa jay tinuod nga kaan sa fiesta? Nga mong pista? Yan hanggang kay lubat na. It's a commemoration at ito. Mag-celebrate og fiesta ang usa ka lugar. Tungod kay gi-serve na or halad na as pag-celebrate sa adlaw sa usa ka santos anong napita or asa tiket unsa ilang patron saint. Yeah, for example, ugma. May 1. So ang May 1 is Labor Day and then mao pa ang adlaw ni San Jose or Saint Joseph. The worker. The worker. Oh, nangitawag. Speaking of. So muna mabista ugma dito ngod kay pista sa lungsod. Noon party Para sa culture. Pero ang main reason nga mo pista sa lugar is because of the patron saint ana ang lugar. Okay, tawag. So, may nanawag. So, I guess that's all for today. And see you tomorrow. Ubanon na mo sa among pagpamiesta. Mamisa ta! Day 2. Yes! It's May 1! Uy! Nawag suga! May 1! Shoot! Start na ng fiesta season. Unload na ang Bohol. Yeah, and padong may mamista. Uy! Managkot ta! Managkot ta, Tiweng! Managkot pag niya, mamista na pa. Yes, salamat! In town, kaya na Joy! Kapamistahan! Na, doon ang impit na, doon na
nakapag-imbitar. Sponsored by Atuwing. Hi, salamat din may magot man. Kaning syaro aning mayong di ko manambot no. Sugod na. Yes, ano, okay. Hanggang sa inyo, Meg. Igang man. Okay. Oh. Giawha kan tanan nga mamiestas amo joke. Karon Mayo 1. Inag-upload ani human ha. Ayan, so anong masasabi mo kang na mamiesta jud ta pa dong? Si Miguel nun. Feeling happy? Speechless. Feeling hungry? Feeling speechless. Okay, so mamista ta. Later, December Avenue. Salamat Mayor Babayap. Sa libreng pa concert. Pero later, so uban nini mamista. Mga ang tao. Asa na ba din Bye! Short way. Naon. Ay, great pleasure sa kasal. Kami, great pleasure sa pista na among naging yan eh. Salamat sa pagkaon. Nananahimik kami doon. Nananahimik kami doon. Inamong kami. Nahimik kami nag-work nag-online niya. Idara dahil may pagkaon. Fiesta. First fiesta of the month. Hi! So, human nami og pamiestaan. Mihapit mi diri sa Cathedral. St. Joseph Cathedral. Kay para managkot. Yung saint nato is Senior San Jose. St. Joseph the Worker. So, uban ni ma Nagkot. masusurprise dyan kasi sa 10 years na pagtugtog namin, laging mga singer yung nanonood ng mga shows namin. Pero kung kayo magpahalala, kami yung kakampi nyo, iwanan man nila kayo, kami ang masapan.